dostlar. Bizim kanalımıza hoş geldinizler. Biz hazır supermarketga kirib yaptırmız. Qanaqa challenge pishiramiz. Dostlar, bizim kanalımıza tirkelmedingizlarmi? Endi tirkelib ketingizlar, like bilan comment yozingizlar. Ketdik, ishga kiramiz. Birga anasham ketdik. Selam dostlar. Ketdik. Al dostlar, oyunu başlayalım. Selam dostlar. Biz hozir supermarketga keldik. Beksitpenen bilan birga challenge tushiramiz. Challenge'ning ati 5 minutda kim ko'p zat oladi. Bolalar tus tanglanglar ya. Qanday tus tanglaysizlar? Men sar tandayman, o'tgan mening Ko'ylegining tusi men bir qilib tanglayman. Ikkovi. Men qizil tanglaysanmi sen? Hozir 5 minutga qo'yamiz. 5 minutda kim ko'p zat oladi ekan, soni sanaymiz. Ya. Jaraytmi? Okey. Biz hozir şey koordinatmen boramiz. Bizim o'rnimizda ishlaydi yo'q. Koordinat olib olaylik. Daim. Beksит tastal. Давай 5 minut ketdi. Bir chipsi topdim. Qizil. Ne var ekan? Qizil emas, oldin. Qizil ajratmaydi. Yo'q, u rozовый. Halva. Qizil. Qizil. Marmelat aldın mı birini? Bu marmelat emas mı? Это конфеты. Jarayt. Abla aldım. Başka kerak yok. Olmaz? Qizil, ya, qizil. O qizil, orek, so'g'ren. Ketchup. Orange. Любой. Qizilmi? Buterbrod qilaman. Qizil. Kolbasa. Kolbasa qizil ya? Kolbasa qizil. Qizilmi? Jarayt, qizil. Kolbasa loyiq. Tag'in yolg'iz bo'ladi. Balam vaqting az qoldi. Biz ikkinchi telefon olib chiqibmiz, o'kinch ko'ray, biroq men qarab turman vaqtda o'zim telefonimdan. Qizil. Yolg'i bo'ladi tag'ida. Men nima qizilmi? Qaysi? Yo'q. Qaraqim. Mhm. Qaraqim olaman. Mhm. Alma. Mhm. Bo'ldi, beksit vaqt bitdi. Beksit olib bo'ldi. Qan, beksit turi qanday bo'ldi? Ko'p zat oldingmi? Ko'p zat oldim. Ko'pga qoldi. Yaxshi, endi Anjuning vaqti boshladi. Men hozir aytam, Anju, boslaysan ya. Ko'rib oldingmi, жаңа sen beksitdan yurganda ya? Qay yerda qanday sari zatlar ko'p ekan ya? Ko'rib olding ya? Boshlaymizmi? Ya, 1 2 Vaqtni ko'rib olayin. Aha, Anju, ketdik, boshlaymiz. Anan. Mhm. Sesini. Anju bilan ko'rib ketdi. Bo'ladi. Ondan da var ekan. Sarimi? Sari, ya, sari. Sari. Anju qizil kesiz bo'ladi, vaqtimiz o'zadir. Sari ko'ylagimni tushdi, sari zatlar ko'rib жатыр. Qizim oldinda turgan qarshi. Zatlar turvoy. Mama esa kolbasa.
Sarı. Ya sarı. Bunlar sırf sarı. Apikке алуға болады, ya? Sarı. Ya, болады. Sarı mı kızım? Gel. Biskuit. Sarı. Vaqtың bitті ekan kızım. Bitti vaqtım. Vau, önce көп zat aldı. Mine balalar 5 minutта андай заттар aldı. Кім бірінші санаймыз? Бексейт, сен кім санаймыз ба? Ben. Екі қарақұм. Тоғыз алманы біреу қылып санайсың ғой, мен санадым ба? Мороженое санадым ба? Иә. 10 зат болды ма? Иә. Бексейт 10 зат алды. Солай ойлайсың ба? Энжі отатын сияқты ма? Өйткені энжідің заты көп, я? Мен бастаймын. Энжі өткін санаймыз. 1, 12 зат. Екі зат үлкен. 2 зат үлкен болды энжідікі. Өйткені сары түстен өте көп болды, я? Міне біз жаңа жеңіске жеткен адамға бір ойыншық берем дегем, я? Энжі жеңіске жетті. Энжі, таңдайғы қызым. Қандай ойыншық аласың? Түрлі ойыншықтар бар екен. Қыздар енді кукла жақсы көреді. Кукла қарап жатыр Энжі. Куклалар бар. Мындай посуда тұстар бар екен қызым. Ұнамай ма? Мынандай. Вау. Энжі бәріне қызық тұр, мынандай бар екен. Мындай. Қызым қарасай, стиральный машина, мынау кішкентай ойыншық. Мынау тігін машинасы екен. Мына сок жасайтын ойыншықтар бар екен, соковыжималка. Мынандайлар бар екен. Мынандай куклалардың түр-түрі бар екен, қызым. Шуба киген кукла бар екен. Қайсын аласың? Мына диванмен тұрған ба? Энжі бұнаны алғысы кеп. Кукласы жоқ екен, только дивандары. Кукласы керек па саған? Таңдай қой енді қызым, кукла деген көп қой. Соның аттың ба қызым? Коронасымен, киімдерімен. Соны аламыз, жарай. Кассаға кеттік. Құтты болсын Энжі. Жүре бай.